kugira ngo tuje kuririmba dushima Imana. Rero reka dusabe umuntu umusomyi mwiza udufasha gusoma, nadufashe gusoma mu gitabo cya Yeshuwa tudatinze. Yeshuwa ni ibice 11 n'umurongo wa 22. Yeshuwa 11 umurongo wa 22. Yeshuwa 11 yego umurongo wa 22. Nta muntu n'umwe wo mu Banaki wasigaye mu gihugu cy'Abisiraheli. Tonde wa uzuba ngo witonda bukebuke. Ariko yeme mwumve Bibiliya. Usane Bibiliya ndi mu kuyisoma noneho. Sinzi ahantu ngeze. Ahantu ngeze sindi mu kumenya namwe ko ariho mugeze. Bibiliya iri mu kunshanga nkama ngende nkumva na isuku Bibiliya uko kirashaka kumbwira gute. Bibiliya iravuze ngo nta muntu n'umwe wo mu Banaki wasigaye mu gihugu cyose cy'Abisiraheli. Siko Bibiliya ivuze ba? Aho ngakomeza hepfo kandi. Keretse igaze n'igati. Mwumve kandi Bibiliya ngo ngeretse. Ese umuntu yoba ngo nta muntu usigaye ugasoka ari ngo ngeretse. Nibuka umufura rimwe wacu twambaje ngo makuru namake mbuni meza ngo ngeretseho ayandi. Ayo yandugeretseho namanyabake. None Bibiliya nayo ngo nda wasigaye ngo ngeretse. Iyo ngeretse rero irakomeye n'ukuri. Haleluya. Haleluya. Nta muntu n'umwe wasigaye mu gihugu cy'Abisiraheli ngo ngeretse. Nta muntu wasigaye keretse. Iyo ngeretse bibaye ibiki kandi. Ngahe komeza nanone urangize tumve iyo ngeretseho. Keretse igaza igati na Ashidodi niho hasigaye bamwe. Duhe Imana ishubahiro twese. Ese turi kumwe twese ba? Yego. Nta wasigaye mu gihugu cyose cy'Abisiraheli keretse igaza n'igati na Ashidodi ngo niho hasigayeho bamwe. Ndavuga abo bamwe basigaye nawe wasigaje. Ngaruka zo gusigaza. Ndangiriza muri icyo gitabo nyine cya Yeshuwa 23:11. 23:13. Tureka gutinda. Yes. 23:13. Yego. Aravuga ngo mumenye. Aho. Mumenye mudashidikanya yuko. Mumenye neza mudashidikanya yuko. Mumenye ibyo bintu ngiye kubabwira mudashidikanya yuko. Uwiteka Imana yanyu. Uwiteka Imana yanyu. Itazongera kwirukana. Ayo mahanga. Umve sasa abantu babitse ngo nutu ariko kandi Bibiliya yose kandi iri contradire ngo na mahanga. Tiwumva kera kwibaye amahanga. Turaje kumva ayo mahanga. Komeza. Kwirukana ayo mahanga buheriheri. Kwirukana ayo mahanga buheriheri. Ahubwo ikibazo gasasa kiri aho ngaho ahubwo bazababera umutego. Bazababera ikibazo imbere ya n'ikigoyi. N'ikigoyi. Bazababera nk'inkoni zitimbura mu mbavu za. Komeza. Zitimbura mu mbavu n'amahwa ahanda mu maso kugeza ubwo muzarimburwa mugashira muri iki gihugu ciza Uwiteka Imana yanyu yabahaye. Amen. Urakoze Imana igomwisha. Amen. Yicarire. Ese turi kumwe twese ba? Haleluya. Haleluya. Bibiliya ni nziza ba. Umuntu wese agomba kuzasoma Bibiliya wamara ugasenga Imana kugira ngo bashe kumva ico Bibiliya ishaka kuvuga. Bibiliya iki gitabo cya Yeshuwa ndagikunda cyane kandi nkunda kugisoma cyane. Hariho abayeshuwa 6 ariko ndavuga uyu Yeshuwa wanditse iki gitabo. Yeshuwa niwe mugaragu watsimbuye Mose kandi Yeshuwa mu batasi bagiye mu batasi Yeshuwa nawe yarabarimo. Bwana Yesu asifiwe. Hariho ibitangaza bine byagaragaye muri iki gitabo cya Yeshuwa. Ndagenda niruka ngo nje kuva kuri iri jambo ngo ndeke gutinda kuko nimvuga ibintu ndaza gutinda. Haleluya. Haleluya. Ese twese turi kumwe yego. Bibiliya ikomeza kuvuga ngo Yeshuwa ni watsimbuye Mose. Kandi Yeshuwa uyu mugaragu w'Imana amaze gutsimbura Mose ni wajanye Abisiraheli. Imana aho bari barasigaye ni hakurya y'uruzi. Imana irambwira ngo bwira abantu ngo biyeze ngo nyuma y'iminsi 3 tugiye kwambuka ruriya ruzi. Sifa kwa Mungu. Amen. Bibiliya ikavuga ngo amaze Yeshuwa amaze kubabwira gutyo niyo muzamumva baririmbira yandi ba ni mukora mahamba mubibwire n'abandi
ko tugiye kwambuka Yorodani. Amen. Amen. None ngo arangize arababwiye ngo nibuko y'amahamba tugiye kwambuka. Yosuwa niwe muntu warwanya zira ndambara zose zo mu gihugu cya Isiraheli. Amen. Jambo ryongeyeho gasasa Yesu. Imana ngo iramubwira ngo Yesuwa we. Ngubwira abantu banje ngo ngiye kubaheza pura y'ukuntu muzotera i Yeriko. Ariko basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kabisa kwa sababu ya ngiye kubaheza pla yose nyibaheza uburyo muzotera Yeriko. Bwana sifiwe. None ngo arangize Imana irababwiye ngo muza mugenda mucecetse, mwama mugenda mucecetse, nimushika muzenguruke gusa amaze mwigarukire. Mugende muzenguruke gusa, timuvuke. Uzi gahunda Imana yagaza duheza ku misozi y'irundu ngo mugende mujahanya nakamwama mugenda mucecetse, timuvuge ba mwama mugenda amaze abantu bakagenda. Ibuka Imana ikababwiye ngo nimugende nimuja gushika hanya nakamushinga igiti, nimumara gushinga igiti ngo mwitahe. Icyo giti ko dushinze kirakora iki? Ariko Imana Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. No Imana imaze kumweza plan bamaze kunesha Yeriko. Yesuwa yumva kuko ibintu byose abarangize baramwe ngo tunangije Yeriko. Ko murabona ngo hari akuri twirirwa tubaza Imana kandi tuyigore tugende. Ariko ngiki kibazo cyananira abantu bari mu kunanirwa, abantu bananirirwa bari mu kunanirwa mu bibazo, bari mu gushobora mu bibazo ariko bagera mu bisubizo bakananirwa. Tugiye gusoma akakantu gusa, ngiye kuvuga tuno duhana dutatu ndangize tubyine. Amen. Ngiye kuvuga imihana itatu gusa, nindangize imihana itatu tubyine. Siko bimeze ba? Ese mwankunda tukavuga gusa imihana itatu twarangiza tukabyina. Bibiliya yavuze ngo agahana kambere ni gazi. Musomyi mwiza dusomere data wo ngo twirwanke ndege gutinda. Mwana wa mbere ni gaza ngo akadugudu. Bibiliya yakise ngo nakadugudu ariko ngo agere hirya navuga ngo ni iki? Siko ndi mtu adukurikirana twese ba. Haleluya. Ahantu wa mbere avuga ngo ni umudugudu. Kabere bavuga arahanga gasasa tugiye kura kuyumva kundu azaba mahanga. Soma mu gitabo cy'abacamanzi bice 16 umurongo wa mbere kugira ngo tuje mu muhana wa mbere sasa muri aya mahanga, tuje mu bihugu kiza kibigihangange. Abacamanza bice 16 umurongo wa mbere. Yes. Abacamanza bice 16 umurongo wa mbere. Yego. Haravuga ngo Samsoni aja igaza. Mushaka wamureka. Samsoni aja he? Igaza. Ukonda ntumvisha wa muhana. Samsoni ngo aja he? Igaza. Aja he. Igaza. Bibiliya usaka usoma kusiryo zina gusa n'icyo dushaka kugira ngo mwumve ko muri Bibiliya ririmo. Bibiliya Samsoni yaramanuka jitimuna mu mizabibu ahura n'umuguzu w'intare uramutondomera. Samsoni ndantwaro yitwazaga yagendaga iringiye imbaraga z'umwuka, yagendaga iringiye. No Samsoni ngo aramanuka aragenda ngo aja igaza. Amen. Ngo agera igaza ngo abone y'umukobwa amaze aramubenguka aramukunda. Kandi Samsoni yari afite condition bivuga ngo ijambo rya mbere Samsoni ngo ntuga ntibugashake mu banyamahanga. Turi kumwe twese ba? Yego. Bwana asifiwe. Jambo rya kabiri uramenya ngo icyuma cyogosha tikigace ku mutwe. Babwira nyina wa Samsoni baramubwira ngo ibisindisha byose kubera umwanya simbivuze ibyo bisindisha. Ngo arangize Samsoni nawe ngo aramanuka ngo aragenda ngo ashike arinjira. Ngo ashika arinjira aricara. Ngo arangiza aricara. Abagaza nabo baravuga ngo gicaga Samsoni ngo ageze hano aratugoye imisi. None ubwo ageze ni mukinge hari yabasha mukinge urugi mu rukinge. Hari igihe rimwe na rimwe abantu baza basanga kudufatiranya. Bwana asifiwe. Hari igihe abantu baza basanga kudufatiranya ukamusanga batu bamashaka kugufata ngo bakinge ngo kinga. Tibashobora gukinga kuko data mu ijuru
cyarutishije imbaraga. Haleluya. Samusoni ngo arangize icyantangaje ngo buze gusaba urukera ngo aho bukera mu gitondo ngo turamufata. None ngo arangize nawe data umwana wa mama yari yifitiye imbaraga ziwe. Amaze twaduhamambira bakize abankadushinguza. Bwana asifi. Abango dutera hamwe yamayigendera kudatwajije. Bwana asifi. Bivuga ngo umukristo nyamukristo yari mu mbaraga rimwe rimaze ngo bamushoboye. Bari bazi kugiye gukorwa n'isoni. Barajahe kw'ijuru ritabaye. Umugabo Daniel baramwanze maze bashinama nawe asenga Imana bamuwindare intare zira. Bari bazi ko babirangize. Bari bazi ko baturangiza sababu imbaraga za dataze kiturimo. Abantu bakaba babuzina bakavuga ngo nzayikorera. Kanga ubuzina ukabyinira data. Tibo Imana isubira twese. Haleluya. Ntabwo barangiza zose. Samson maze mbaraga. Bibiliya izivuga ngo Samson yari umunyembaraga. Imana yarakimutishije imbaraga ariko asakuza Imana yavuze. Ikiza gituma n'ubungu imbaraga zacu zigabanuka nuko tuca kuza Imana hayivuga. Imana ikatubwira ngo gira gutya. Ariko ko namwe muza mukabya ngo namwe ukubunyine bishop yaho umwana irambwiye ngo ngo sabe tiba bakivuza na bishop se ayi ngo mwene naka ngo nawe ngo naho n'abantu nukuva ngo Imana iyivuze ugakora muri bwa bushake bwayo. Undi Imana kwe Samson ngo arangize aragenda gushaka Delila ashaka kwa Samson. Ntabwo yashatswe kwa Samson ari shesheri na shushu. Ntabwo yaramukunze. Yari afite mission. Usomye Bibiliya zivuga ngo Delila yashatswe kwa Samson ngo avuga ngo natwe dushaka uburyo nawe yomera nk'abana. Dushakisha uburyo yomera nk'abana. Ubu dufite abatasi mu kanisa abatasi. Baje gutata umudendezo w'abana b'Imana. Bakaza akavuga ngo muzi Imana ihayivuga. Muzi ukuntu bimeze. Muzi nizo nibyo byabazanye. Ariko nibaze baje gushaka Imana iri mwisho. Imana icubahiro. Haleluya. Haleluya. Ndiyaje kwa Samson amukunze ngo yamenye ngo aramukunze kwera urukundo wakuba gusa. No. Yaje afite mission. Yari afite mission ukuri ko yari afite mission. Ngo amare gushika amaze kurira kwa Samson ngo amare kurira amaze kurira. Muzi ko bagaza bacu mugani kera akavuga ngo rutaro uzurwinjiza uruhengetse rwashika mu nzuru kagaga. Nuko niko uzumucumbikira hano amaze akakwimura na hari. Imana icubere twese ba. Ese turi kumwe twese bebe. Bwana Yesu asifiwe. Amaze ngo amara kwinjira nyina mama arinjira aricara amaze araramza ngo amare kuramza ati sawa. Iyi ndayitoye. Aho ni sawa. Ngo arangize ukumuza mubona tuno twose tugendamo twagiyemo. Ni abafite abaza badukura ko baderira. Derira ngo yamayirwa nkabwira Samson, sheri. Ukurankunda sheri. Kumine rankunda sheri. Ngo hujua kubembeleza kuliko binadamu. Niwe wa mbere uzi kubembeleza kurusha ibintu ibiremwa byose. Derira. Mugore ataragukura mu ifaranga ngo rero ngo papa nakawe bose papa ngo nguzabira gute papa yazi gukuremo karaziragiye uko utabaye maso Delila yamabwesa sheri uko nyine urankunda nimba nkunda wambwiye imbaraga zawe karazishakirike azishakirike kurimba Imana yabikoresha ibitangaza karabishakirike icyo bishaka abishakirike. Samson aramubwira ngo amaze kumubwira ngo kubombambira. Uko imbaraga zanjye ziba zishize. Ngo arangize kumwambira neza yamusinzirije. Itangaje ni yamabwira gushika igitangaza aravuga ngo Abafilisitiya baraje. Wumva umuntu wawe umubwira ngo sheri. None abi wacu baraje baje kukwisha. Kugira ngo arebe Samson ngo imbaraga ziba ziraje. Aradutagura twatugoza. Ngo arangize mama yavuga ngo sheri ngo ndakuri ndungumva. Ngo yaba bankundaga se ngo kunye ndiba warambwiye amakuru yose
ko nyine ndakunda ariko banzanye utankunda narakuzanye ahubwo wowe waje ufite misiyo gusa ariko sinakuzanye nawe ntiwari unkunda iyo aba wari unkunda ntiwambeza bene wanyu ngo banice dore Imana ishobore twese ese turi kumwe twese cyane Bwana Yesu asifiwe ngo arangize Samson Delila icyo yari akora yari kwashakisha imbaraga za Samson aho zibitse ashakisha abadayimoni baza bashakisha inzira zose bagashakisha inzira zose zo ngo batunebweshe tunebwe tugere kuri tapi yo kunebwa bwa nyuma ariko Bwana asifiwe mubahindure tibaga bahindure kuko Delila yahinduye Samsoni fena Delila ngo atangira amaze aramwengesha Samsoni ngo aruha akatobo wasiri ubu nyine abantu benshi turi mukuru tugatoba ibanga tukama tumena ibanga abo turibwiye ni bande mureke mbabwire iki kintu amen twese amen igitangaza ni umugore urara hano kaza kubwira umugabo ibyo Imana yavuze ni umugabo urara hano kaza kubwira umugore ibyo Imana yavuze ti muri kumwe mureka sinzire muri kumwe nushaka umubwira uramubwira gusa nawe azaka kubwira abandi hano hanze amabwira rubanda bose ababwira ngo muzi Imana yaravuze hariya nibi urabwira umugabo ukabwira wabona umugabo araryamye namara kuryama aramena amabanga yose hano hanze ngo ni umugabo yamashika gariya aze kugura abandi kawa namara gushika hariya kubikawa yamabwira ngo muza makuru ngo Imana yakiravuga guca ngo bimeze gutya nira bayakubajije warayaraye ndi yaraye ninde wayakubwiye ngo umugore baraye masengesho umve nawe Haleluya ngisi kibazo cyabayeho Samsoni ngo barangize amaze abafilisita ngo baza bamaze kumwogosha sasa ngo bamutobora amaso ngo bamara kumutobora amaso amaze yamatangira kugenda gahuta iyo muhamubona abantu ko baragenda bahuta tibazabamenya iyo baje tibazabamenya aho bavuye tibazabamenya bakamagenda Samsoni nawe Samsoni uraje hehe ko ndaje hehe tamenye yahayaja ngiti kibazo cyane abantu benshi tibazi ko bagiye mu gatatu tibazi ko bagiye mwihinga ni feeling gusa bagiye kure ariko abantu batatu bawama macho ya Bwana yaona pote macho ya Bwana yaona pote haleluya niba kumugarago w'Imana umunsi mwe yego gihazi ari kumwe na Eliya we amaze gihazi amagenda ngo agiye kuzana ifaranga ati umugaragu w'Imana yavuze ngo wari ushanye zamari ziduheze yisubiyeho ngo agaruka ati gihazi we kurya wagiye gute ati aha dore hono ati gihazi burya kurya narindi amaso y'Imana nari kumwe nawe niko nakutazama nariko nkureba kurya amen muri baririmbye ibyo urabikora naje ngahora maze ukiyumvira ko manyona we zoguwanambishira imbere y'amaso yawe amen ibyo urabikora naje ngahora maze ukiyumvira ko manyona we zoguwanambishira imbere y'amaso yawe kagira ngo none gagwa Imana iracecetse ndicecetse kirakubona di haleluya ari abantu bafite izo mission zo kuza gutata umudendezo w'abandi bana hari abantu bashinzwe gusa kumenya amakuru gusa y'ibyo Imana yavuze hari abantu bashinzwe kuza tukaja mu cyumba tukaza dutanga n'ibyo tudafite ariko dushinzwe kumenya gusa ngo amakuru y'Imana ariko gusa ukuvuga ngo tuje mu Mana cyangwa se tuje mu ijuru no Bwana asifiwe amen Yuda arandika aravuga kuko hariho bamwe muri mwebwe kera bamaze gusesera rwihishwa bamwe muri twebwe ariko kanihuta ndeke gutina Samsoni nta kindi cyavuyeho nuko bamunogoye amaso iyo tutemeye tutarebye neza ngo tucunguze roza muhando ngo aje kuririmba araririmba aravuga ngo
kweli pasipo maono taifa kuangamia, na pasipo mashauri taifa huanguka. Naiombea ya nchi yangu rehema. Iyo tutarebye neza ngo tucunguze neza itorero ry'Imana, nicyo gihe twinjirira mukaza musanga amabanga yose y'itorero yageze hanze. Mukaza musanga amabanga yose yo mu cyumba cy'abanyamasengesho zarakwira hano hanze. Niyo mpamvu uri mu kubona n'ibintu byose bitakifite valere. Ngiki kibazo nuko twagiriwe twinjiriwe n'abantu badasanga kuna mujura, ahubwo bafite gutata umudendezo w'Imana. Haleluya. Kubera iki kera amaombi yagazagira umuntu guti kugera mu maombi, kugera ku maombi inga yagera ngo mwiruke mugaruke ingigeze ku maombi. Ingigeze ku maombi hari kibazo cyari kiri hari. Ariko kubera gutinya maombi, kubera gutinya inzu y'Imana. Bana sifiwe. Kubera gutinya inzu y'Imana. Icyo gihe hari kubunyine. Kanihuta. Agahana ka kabiri. Samuel wa mbere bice 17 umurongo wa 10 n'umurongo wa 4. 17 umurongo wa 14. Tujye kugaragana ka kabiri igati. Mwumvishije ko muri kagana ka mbere havuye mu gihangange cyitwa Delila. Igihangange cyitwa Delila. Baba batatu umudendezo w'Imana, bazi kubembereza, bazi kugira ngo none ko baratanga amaturo babishaka. Hoya yenu kuri kose ndi baba batanga amaturo babishaka, ndi baba baduheza ifaranga babishaka. Ahubwo icyo bashaka ni ukumenya umudendezo w'abana b'Imana. Icyo bashaka ni ukumenya Imana ndani ibintu b'Imana. Musome soma twihute da. Samuel wa mbere 17 umurongo wa 4. Wa 4. Yego. Bukeye mu rugerero rw'Abafilisitiya havamo intwari yitwa Goliyati. Rekera aho ngaho. Komeza w'Igati. Nashakaga. Amen. Amen. Ngo bukeye mu rugerero rw'Abafilisitiya ngo havamo intwari. Ndaza kuvuga iyo ntwari gusa bukeye gusa, simvugaho ibintu bigera kuri 4, ariko ndavuga gusa kimwe gusa. Yego, bijanye n'intwari. Haleluya. 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 Goliyati amaze kuza neza, amaze gushika. Abanyesirayeli bose bamashirira mu myobo, yafa kuvuga gutya, bose bakamamanuka mu myobo bakababaritsa. Ubu nyine abadayimoni basigaye bavuga musanga abantu bose bajugumye. Nigeze kubona Kigali umunsi umwe batuwe ngo tuje gusengera abana bari barwaye abadayimoni. Ngo abariya ngo se kandi biracyagose ngo umuntu bajana indera. Ko baraza n'abana b'Imana ngo musengere mu nzu y'Imana nkuko abantu bicaye hano ngo ni mujana indera. Uko kurumva abo bantu bataramanishije bashire mu myobo bose. Ko turabyina none bazanye abantu ngo dusengere abantu ngo yari mujana indera. Indera ni ryari ruguru. Umuntu yagazarwara akabana bajana indera. Ese twebwe ntitwagaza turwaza bene bishop. Kubera iki tutagaza tuba ngo ni bamajani Bujumbura mu basazi cyangwa bajani indera. Nukubera iki? Ariko cyari ngisinangaza ngo Goliyati yo yavugaga gusa rimwe gusa. Abanyesirayeli ngo bahitaga bamanuka direct mu myobo ati gicarashega. Ni muhunge turashize. Kubera ko abanyine badayimoni basigaye bivuga ku bantu. Basigaye abantu musengera barwaye. Ngo ubu nyine ngo nimuje gupimisha mu mutwe. Kwagira ngo icyo gikera nta mitwe bagiraga. Muje gupimisha mu mitwe. Kandi ubu nyine dufite abahanga. Ariko ndi mukubabwira ngo Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Ndi mukubabwira ngo Imana ishimwe. Kubera kuko hariho abantu bize. Nabize n'abatarize. Hari umunsi umwe hari urusukuruguma. Ariko sanine y'intambara ibaye wize n'utarize. Zatubamenye. Amen. Reka mvuga kuri Goliyati gusa. Goliyati ngo yari umuntu w'igihangange cyane. Biblia hari agatabo kamwe nasomye karavuga ngo Goliyati ngo abanyesirayeli ngo walimuona ni kama mulima usiyoweza kutikisika. Ngo bamubonaga ni nk'umusozi utabasha kunyeganyezwa.
none Goliyati Dawidi nawe ngo aze kwitegereza aravuga ngo uzi ko Abisiraheli nyine bamubonye ngo uzi ko ari byo ngo ni ukuri kose ko mu ijuru naje ndemeye ngo ibuye mfite ngo nimutera singimushije kubera kuko ari munini ngo nguko ntera kose ndamufasha zanga bizakunda ndamufasha bishatse kuva mu isengesho ry'umukiranutsi uko wose ngo kose wose nga wicaye wose muri mu gitanda wose uko wose nga kose ariko senga wizeye isengesho rizari zamkarikagera ku Mana duhe Imana isibere twese Bwana sifiwe bivuga ngo isengesho ry'umukiranutsi ngo rigira umumaro mwinshi biyasenga nimwete haleluya twese haleluya kumureka mbabwira amakuru uko abantu bose bicaye bazabereko ariko cyo turushayo ni uburyo bw'umwete bwo kugira ngo dukurikire Imana wose nkano bishop azagenda akamagira gute bakamuseka bakagira gute muri yanzira yo kumuseka bakagira gute bakavuga gute ariko cyagihe yakubera ko yashizemo imbaraga ziwe zose Imana ikamwitegeza kugira ngo ahagara kubwire mwana wanje uko bimeze aho nawe uragiye wakubita iminota 15 nguratasha ukagira ngo murahuye timuhuye amen ngiye kubaza ikibazo kimwe kandi mukinsubiza iri aruguri wacu umuntu wa Nyarubizizi n'umuntu wagazugenda utagira umuzizi ariko akazagenda buri munsi ninde wagazugira umurima munini nuwa buri munsi kubera ko wa Nyarubizizi watagazagira umurima munini kandi ari Nyarubizizi nyine ngo yagaza yisibira kesha akaba nzotema iyo nzo niyo yamaze abantu nzotarama nzosenga nejo ntuzoba dusenga ariko abandi ibo none bataramye ejo yataramye mu gitondo yiriwe zakomeye nico cyayisha mu gitondo nico cyayisha ni mugoroba iwe ni muri zatara nawe ngo sara uyarira bizimana nawe yabisha abandi bashyiramo imbaraga nawe kuramugenda gusa ngo nzo umuntu akamaze mubonye gutemuka musanganya Rubizizi nyine yatemye wari ngo nzo bande waza gusanga wa wundi wazindutse mu gitondo atemye agasubira agatema kangana gutya umuzizo kabona ngo sura mu mugabo ngo se kiragiteme ngo yagikuye he nta handi yagikuye yewe yashize mu mwete wiwe wose haleluya bukeye rero Dawidi umugaragu w'Imana isango aramwe ngo gende gusura bakuru bawe bari mu ntambara Dawidi ngo aragenda Bwana asifiwe ngo amare gushikara bitegereza ngo amaze kubitegereza asura bene se uzutubya kusona umwuka w'Imana ngo uzuze kwicara mu nzu y'Imana nkuko abantu b'Imana barahanga ukabitegereza ukareba ibyifuzo mufite ukareba amayitaje mufite umwuka w'Imana wamara kubinjiramo neza ukamugenda ukabagenzura none Dawidi ngo aza kumva yumva Goliyati muri uwo mwana ngo arimo koze ko yarasanzwe amenyereye avugira ijambo haleluya Imana tubera twese haleluya uko abimenyereye ngo ni mw'Abisiraheli mwe nzandeba ni nk'umuntu w'umusore uzamugenda ukamusanga kera yabyinjiza agatuza yakazamuye oroha mu mutima di malaria ni kugera urajuguma oroha haleluya twese haleluya kamusanga nyine umuntu agatuza akararitse ngo ni umuntu kango umuje yango kamusanga nyine yataritse oroha di musongano kugera mu kandi kanya oroha di oroha hari bizokorosha mu mutima oroha dutaramiye Yesu gusa wenyine gusa niwe wenyine gusa duhe Imana ikibere twese haleluya yamango rangize Dawidi ngo amara kuva gutyo yamango ngo uriya mufilisti utarakebwe ni gute uriya munebwe yotuka abana b'Imana jewe bakuru be amamona ngo ariko sha ngo twadutabwa ntibazarabwa n'intama twadutabwa kuko dutaye he taso kagahayo kawe n'uburashakagira sha iyo wagurutse gusenga Imana ntihazahabura abantu bagucogoza uko wahura gusenga neza bene wanyu buriya ngo nikirana natwe yaratunaniye hari kindi bavuga se ariko tumepo Bwana utukufu haleluya ese turi kumwe twese ngo arangize Dawidi aravuga ngo se ariko ngize ntaho nakoze mu kagira Imana mureke ndaho nakoze Bibiliya iravuga ngo iryo jambo ngo ribariragiye direct ngo rigera ibwami mu yandi magambo ngo isengesho ry'umukiranutsi iyo rigirwe ngo zarigirwa n'iryo zarigenda rikagera ku Mana hari agatabo kamwe nigeze gusoma Kaolone mwenguni mumbabare mvuge nihuta ndavuga mu Giswahili karavuga ngo babu wetu shetani
ngo tunakusihi sana ngo tutumie chakula, ngo kwa maana jeshi la anga limeteseka na njaa. Shetani akawajibu akisema ya kwa sina chakula hata kidogo cha kuwapa, ila ngo ninacho chakula kidogo tu, ni maombi ya wadhaifu. Ngira akantu kugamasha kubima bisobanure basi. Data Shetani we kohereza zo kurya kuko ingabo zirana mu kirere ziragowe n'inzara cyane. Satani ngo arabasubiza ngo ntabyo kurya mfite byo kubaha, ngo usibye ngo amasengesho y'abanebwe. Ayo niyo mbahaye. Iyo dusengana ubunebwe tuba tugaburira abadayimoni bo mu kirere. Shetani ibilisi ngo yandikira koikoi ngo aramubwira ngo nimeingia katika hekalu la Mungu nikashindwa kuingia, nagaragaza kwinjira mu rusengero rw'abana b'Imana ngo ndinya kwinjira ngo kubera urusaku bariko baririmba indirimbo bariko baririmba n'abasengesho ngo bikubite gutya nama ndinya kwinjira. Ngo aramusubiza uwo mu kirere ngo aramusubiza araba ngo usihofu na usishangae ngo hizo ni kelele mtupu tu, hizo ni nduru gusa yewe ngo iyo zigazana ngo nzanzifata ndaho zazije ngo ahubwo uzotinye isengesho ry'umukiranutsi ngo uzusenga wiherera asuka amaganya yo kumana yiwe. Yego duhimana icubahiro twese. Haleluya haleluya tuvuga ntacyo bitwaye ko twatwiherera turasenga Imana ngo Imana izayumva. Ngo iyo sengesho nanje zaringera ngo nkarihe ngo rigatambuka ngo rigere direct kagenda. Tujye kugera kuri ijambo Dawidi ngo arangize bamujana ibwami baramwambika imyambaro ngo amari kumwambika imyambaro. Dawidi ngo aracyagenda ça ne va pas. Dawidi genda ati no ça ne va pas. Ibi kubiremere mu Imana bishaka kuvuga ngo iyo tuzo gusenga hari zo tutagomba kuba dufite tuba twambaye. Paulo arandika ngo ni mwambure ibishobora kubizingiraho vuba. Ese turi kumwe twese ngo aragira Dawidi tambuka Dawidi yambaye bamugira gute bamukafi ibintu byose. Dawidi yazagenda atari ngamba kumva byararemereye agera kujya kumva byararemereye. Hari impamvu muzorebe igihugu shikine ngo cyangwa igikorwa cikine ngo cyangwa cikine tiyo ashaka ngo nkagira gutya mbaza nkagira ayi kwasakora ngorasha ushaze amaze ukasanga uwundi muntu numunini arangana gutya wasanga ukunda hayirengeza gutya yagira gucukozumva. Haleluya ukasanga umuntu ayigimera gutya. No niwe ndakubabwira ari ajama impamvu abantu bataza basirimba, impamvu abantu bataza babsina, impamvu abantu bataza bagira gutya. Usanga ko baragira gutya bamusanga bamwe baheze kubzubahiro birabaremereye baza bagira kubzubahiro birabaremereye itonde. Turimo twese ba haleluya haleluya twese haleluya haleluya. Ikafanya mukuru rero Dawidi yamabwira umwami ngo umwami ibi ngibi misikuzo we yababa yamayambura fata ibyawe amaze Dawidi akora wamare kwambura yamayimanukira dore ngo niyiwe. Bwana asifiwe asifiwe Bwana asifiwe asifiwe. Dore ngo niyiwe n'umuhumetso aramanuka ngo ashika mu kagezi ngo amare kugageza mu kagezi atora amabuye 5. Dasobanura muri uburyo narisona mu buryo bubiri impamvu ngiye gusobanura mu buryo bumwe gusa. Ngo amare gutora amabuye 5 aya mabuye ibuye rya mbere aravuga ngo ni ngo natangije arigita ngo nitangirira ngo natangije urugenzo ruja mu ijuru. Goliyati urugenzo yatangije rurava he rukaja he. Uyu munebwe muhaye mubona none taho yavuye ntano tararwa na sanskuru ntiyigezemo ta kigori ntana dutrete yabonye none uyu ngo niyo muhamura kuvuga ngo dutinye. Ibuye rya kabiri aravuga ngo nukuva aravuga ngo navuye mu giputa taho yavuye ntanaho yagiye. Ibuye rya gatatu arigita ngo ni gitabo cy'abarewe aravuga ngo ndo mu muryango w'umwari w'abatanzi naho iwe nuwo mukwana nabe nkatwibwira. Haleluya haleluya. Aravuga ngo ibuye rya kane arigita ngo nukubara aravuga ngo nzambara imigisha yose y'Imana. Uyu ngo yazabarike hari cyo yari yabaza hariyo migisha nona Imana yakugabiye uyibare tusige nume eregani bishiyo gutangaza yakwiruka ndangiza maze tuzinema nufisha ibintu bije mfite ibintu zo ubwira abantu nkababwira ngo je ngiki Imana iri mu ijuru yarakinkoreye. Bwana asifiwe asifiwe. Kuri kose hari impamvu kabahaburiza nkababwira ngo ni ukuri kw'Imana iri mu ijuru. Urya munsi Imana twarakubonye urya munsi Imana narakubonye uri mana wabaye Imana we. Haleluya tugushime Mana wabaye Imana uri mana wabaye Imana uri mana wabaye Imana we.
ariko yemewe sone Dawidi yamatangira kuvuga ngo mwami ufite ikibazo cyiki njewe Imana intare yaraje gutya intare ndayifata peti ngo arangiza ngo idubu yaraje ndarisingira Imana yangize idubu yaburite kundi nduramunebwe w'Umufilisitiya ngo arangiza aragenda umve ikibazo aho intambara hiri twe dufite intambara niyo ngiye kubabwira intambara ariyo mugene muvemo muyitangaze n'abantu bose Dawidi ngo ageze hari Goliyati ngo abanza gucungulia nta badayimoni bazabinjira mu nzu batabanje kugutata bamenye nimba uri umunebwe nimba uzusenga by'ukuri n'ukuri n'umuri nimba utazusenga bamenye nimba uzusimba bivuye ku mutima nimba uzutanga bivuye ku mutima nimba utazutanga bivuye ku mutima abadayimoni turiya muntu kana mpamvu kaje nta bandi bari inyuma yiwe ngabona niwe wenyine ngo avuga ijambo aravuga ngo natangana n'Abisiraheli ngo Abisiraheli ngo bantumye ngo umwana akana kagapeti ngo kandi akana keza kuriya ngo uyu munsi ndamwica ngo bigaragare ko mu Isiraheli nta mana ihari Dawidi aravuga ngo naje ndakwica ngo bigaragare ko mu Bafilisitiya nta mugabo uhari none ngo bagomba guterana amagambo umva ikibazo kiza kiba muri twebwe ni uko twaheze mu magambo yo guterana amagambo ngo tuzadutarama tuzatuzina tugira gute tuzadusenga tiri ngombwa Dawidi abwira Goliyati aramubwira ngo Goliyati we icyo gihe cyose kuwavugira hakurya y'imisozi nanje nkava amagambo ibintu tubishire mu bikorwa amagambo ubu nyine ikintu cyatu n'amagambo ngo murabizi ko ndumutarame murabizi ko ndumusenze ninde wabikubajije va mu magambo aho utarame gusa nukuvuga ngo muyandi magambo mureke babwire ubu Kristo bwawe buriyagije kwisobanura bwonyine kandi ikanisa ndigiye kubakwa n'abantu habe n'ubwo umuntu hobo umuntu umwe byo kubakwa birenze kuno none ngo arangize amaze Dawidi ngo bava mu magambo tuje mu bikorwa umva ikibazo cyabayeho twese haleluya ese turi kumwe twese ba Dawidi we ako Dawidi wenda iyo ndakuba nka kera nyine Dawidi akiriho nanje ndiho mba narashakisha uburyo bushoboka nkajya kuba escort we basi nuko nyine barangiza Dawidi amaze aramuga tuva amagambo tuje mu bikorwa afata ibuye arishira mu muhumetso aratangira kuzunguza aririmba indirimbo yo muri Zaburi avuga ngo Zaburi ya 23 Uwiteka niwe mungeri wanje amico nzakena ndi kumwe nawe anjani ruhande rw'amazi adasuma ansubiza intege mu bugingo bwaje naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu inshimbo yawe n'ingoni yawe birampumuriza sinzatinya ikibi cyose kuko sinzotinya ndaga Yehova sinzotinya sinorwa ndinya haleluya Dawidi ngo amara kumanuka kujya ibuye ngo hatangiye kurizunguza marayika w'Imana ngo akashuka ngo akayiye katika jiwe lile ngo aramanuka ngo yinjira muri ryabuye mureke mbabwire ibuye ry'umuhumetso n'ibuye ry'itapito siko bimeze itapito bagaza bakura wicukuka ubashyira muri tageti siko bimeze ariko umuhumetso waje kuzunguza gutyo ukazungukagira wicukuka wazunguza umuhumetso muyane umuhumetso wari gushokera iri haleluya timagaza mwana kwibuye rimwe akabiri uzgiye gasokera iri kandi wari kureba iri uko serekeri ugiye kuri teriya cyangwa kuri teriya murani magambo ibuye kubara kumwuka w'Imana wari umaze kwinjiramo neza ngo umara kwinjira amaze Imana ngo yamamanuka ngo yicara muri ryabuye ngo umara kwicara muri ryabuye neza kurya Dawidi ngo yari kwazunguza marayika w'Imana akabwirwe ngo ndekura ngeze gukora akazi we isengesho ry'umukirano riva ngo ndekura kwe Bwana niongoze nimalize mwendo salama Bwana niongoze nimalize mwendo haleluya ndekura wati ndeka kukujenza we aijalishi niwe nilidosokeri kuko ni sotiria ndigasokeriria kera malaika w'Imana yari aje asanga rijana garuka papa garuka dore nisho yakuzanye iwawe icyatunyusha muri ura muhumetso nahanga
misho yakuzanye hano kuvuga amahanga. Wanasifiwe. Asifiwe. Misho yakuzanye hanga ni kibazo wakibazo. Wanasifiwe. Asifiwe. Kokera bakisiramo ngo nimushire mu kibazo ridukabasha. Bimana sibere twese. Yo, hallelujah. Hallelujah. Kara, uzikara. Abantu bagira tuwana wamo. Hudumba. Asanga abantu bahudumiye. Kubera ikintu kimwe gusa kugira ngo Imana ibashe kudukiza. Wanasifiwe. Asifiwe. Ibuye ngo amaze Dawidi ngo rire kuri gutyo. Maze ibuye ryamarike. Goliyati ngo ariko ngo yarikamfwe ngo ahantu hose ngo asiga kantu kamwe aho ngaho. Imana ikamufye korangaza ati yari ariho ninjirira nyine. Ako kantu nyine wasize. Ako niko badayimoni bazinjiriramo. Wanasifiwe. So rero umuntu azaba ngo narakijwe. Ngo ariko ibintu by'agahayowana. Ngo jewe ndawongera gutyo. Aho nyine naho abadayimoni nabashaka. Ngaho ubwo rutoki nuhabwa gutyo. Naho bazamanira mu rutoki yamaze binjira. Kwa binjira basesekereke. Bimana sibere twese. Hallelujah. Hallelujah. Ngo muranzi. Ngo njewe mukobwa wanaka. Naho nyine niho bazinjirira. Baziye nyine mukobwa wabanaka. Ngo muratuze. Ngo nditsa tuvugirwa mu kwanza. Ngo twebwe. Cyangwa musa ngo namubwiye. Ngo namusomeye. Musomere di. Baragusomera mu kandi kaje. Vraiment. Abadayimoni. Imana irahamagara ntituyumve. Satani yahamagara tukirukanka. Uwo muburo ni wanyuma we mugenzi. Ngo sha. Ngo ariko sha. Ngo nkuriya muhungu ngo uziko kera bagaza baduteranya bakaduteranya mu buryo bw'amafute. Ngo sha nguza makuru. Ngo uyu nguyu ngo yakwise sha. Icyo gusa maze abana bakamarwa ibitanga ngo yakwise sha. Umuntu ndarataha nikiguma kingana gutya ngo ni sha. Kunyita sha bisobanuye iki? Abadayimoni ngo bazabura aho binjira se. Binjiye muri sha. Numara ngo shewe kumuza mubona ngo shewe. Ngo yomba. Ngo mu rutunga ejo bazora gutunga. Ngo shewe. Abadayimoni nga karya Goliyati yari yasana nyine atako wasisha naho niho nishira nyine ibuye ngo ryamarige Bibiliya akagatawa nasoni ariko bamureka Imana sibere twese Bwana sifiwe akagatawa nasomye karamwe ngo dare Goliyati walikuwa amekuja kufuata Daudi ngo lakini hakukuwa na habari ya jiwe ibizama bwendi byari birimo sawa bizama bwendi byari birimo muyandi magambo abantu bazabaza akaborondeka abandi bare muri huduma nawe ukaga none ni gitaramo gisanzwe itonde papa no Goliyati nawe yamaze nyine yararamye yireze ngo yamaze yireze ariko habari ya jiwa hakuna habari ya yaraze ngo baragwingirana oya ye tidufite umwanya kugwingirana gusa twaba turi mu gitaramo amaze tugataramira umwana twamara gutaramira umwana banasifiwe Dawidi yari umwana mutushi Mishimana Dawidi yari umwana mutushi Mishimana yararirimbaga imyuka mibi igahunga yararirimbaga imyuka igahunga Dawidi yari umwana mutushi Mishimana Dawidi yari umwana mutushi Mishimana kuririmba nako uku kuririmba nako kubamo fenomene yo kuvuga ngo tumenye ngo abadayimoni bariruka bahunga twese ahubwo nimwe mutabizi nzambwira baririmbyi ngo bwa bazaga ngo basha ngo mwakabije ahubwo ntimuzi gukaba nashatse gukabzaho kuba ndakubura iyo bako habonetse nogiye nakabza abantu ngura mubwira kabije ndakubaho ariko umunsi umwe umugaragu w'Imana ngo agiye kurugamba ngo yamaye ngo baririmbyi mutambuke basha abaririmbyi bamabaza amaze Kugira ngo Imana. Bana sifiwe.
bango akabuzoka Frank waramubwira ngo urashinga amabuje ngo nanga ijambo ijamdirane ngo urashinga amabuje vuza ingoma neza ngo noyireka ngisi kibazo waririmbye neza vuga ngo warimze neza ngo kwanza umaze kumenyera ngo ndabiretse urabeka ubundi ntabwo byari bikubamo haleluya nigituma muri mukubona abantu bari mukubwira ngo abantu mutambike turirimbe nuko ndabibaba ngo pe abadayimoni bafite aho binjire muri kakandi basigaje kakandi kakameze we naho ni badorongeye ariko abandi bo kera nandanga abafana muri wacu bamakazana yo bana berubangwa kera bafa kwinda gusa haleluya bana berubangwa abagabo iyo bafashe umwanya bimanturete haleluya abagabo bafashe umwanya ubu nyine twari turi kumwe ari bazima bataraga none bageze mu kanisa bimanutse bahera no kuri ko haleluya haleluya gutinda abasada kwingira muri wewe nimo bifira banasifi muri wewe ni muri bifira ntabwo bifira muri pasteri ntabwo bifira mu muririmbyi ntabwo bifira muri indi ni wowe bifiramo nagamba mbibwira njewe kumumbona iyo ndigene ndi mu kanisa nza ndamirwa n'indirimbo zibiri nza ndamirwa ko bashiramo sebeni n'igisirima ndi woninginga biba muwamutabishometsemo inza amagura ngo yaba abonye nkundikana isa ryiwanje bakaza bashiramo sebeni n'igisirima sebeni igisirima amaze tukavamo nukuri kose ko muzize ndambirwa kuba uko nyine zanama ndambirwa umva narambiwe mana we bana sifi kandi utendeka kutinda nanezerewe nukuri kose bana sifi asifi ni finono babaza babwira ngo barababwira bike oya kuja mu ijuru aho nugukora gusa ivyo Imana ishaka umutima wakumva gusa bose ukazina bavuga hata waseme watachoka hata wazazi wanikane mimi natazama mbele nao mji wetu sifa kwa Mungu hapa kuna baririmbziwa haijalishi waliosema kwako haijalishi mapito yako usiangalie historia yako hala kuangalia historia yako wewe songa mbele ema yako mbele haleluya esa turimo twasaba nukuri kosa kwa Mungu kalimbere gusa ngo baramfuse ngo nico gituma usanga abantu bana iyo yabonye umuntu ihagaze hano ngo jewe nyanake muonye hada kurutare nguzana amanufa ngo kamanufa namvuye mu mwuka nubundi ndawo wagiraga bazokureke pe nindawo gushize mu mwuka hano kurutare hari wakuzanyana n'umutima wawe ngo jewe ngo mbonye nyanaka mwizo kizamini izo gurya ikuguni kuzogeza mureke tuve muri izo tugira imitekerezo yo kuvuga ngo tureke gusigaza n'ahantu n'ahantu murangize hose kugira ngo abadayimoni batabona ahantu n'ahantu binjirira turi kumwe twese ba rero Goliath ngo amare kumutsinda gisha Dawidi ngo arasimba akuramo imbugita ngo amuca igihanga avuga amagambo aravuga ngo Imana we ngo ushimbazwe Mana ko watanesheje Isiraheli icyakabiri ngo uhimbazwe ngo ko wanesheje Imana ya Isiraheli duhe Imana icubahiro bwana sifiwe abantu bunyine basigaye bakora ikintu ngo gukira ngo nije gabagikoza ngo uriya ngo nije wamusengeye oya Mana uhimbazwe ko wakije umuntu nyabnaka yego jewe ni mukubabwira ngo niyo n'ubuhanuzi muhamuvuga nimuzoza mvuga ubuhanuzi ndimukobera kuvuga ngo bishop yavuze nimuzoza ngo bishop wavuze ariko si Imana muzoza ngo Imana yaratubwiye wa munsi wa gatatu
Imana icyubahiro twese. Haleluya, haleluya. Birashoboka ko Imana yose mu muntu ntizose mu bantu bose. No, Imana izose mu muntu umwe gusa. Nimara yamuhanze ngo Imana wamusiga wa gatatu, ngo Imana yaratubwiye. Amen. Twese amen. Ariko ubundi mwamaze kubigira by'umuntu umwe, mwama mubigiranye ngo nivyanyanaka, ngo niwo bivuze. Ko muramushikiza Satani namwe. Soma da urangiza. Mu minota isigaye nikehe. Soma mu gitabo cya Samuel wa mbere. Yes, tuhasome. Kugira ngo tudatinda, nushaka wamusoma ku murongo soma ku murongo wa mbere. Samuel wa mbere ibice 5 umurongo wa mbere. Yego. Abafilisitiya bari bazanye isanduku y'Imana. I'm very sorry. Sawa. Komeza da. Abafilisitiya bari banyaze isanduku y'Imana. Mwumvaga babwire akandi kabazo kanyuma gasasa. Sinababwiye ko ndugitangira ko Delila yashatswe kwa Samson adafite iki atamushaka. Tiyari ifite mission. None aha bavuze ngo abafilisitiya bari baranyaze. Imana boyinyaga. Imana izitekwa. Imana nayo yari ifite mission yewe. Ngaba abantu babiri bari bafite mission. Imana nayo yari ifite mission iriyo. Yari igiye kuja kureba. Ndaza kubabwira ibyo Imana yagiye kuja kureba iriyo. Komeza papa we. Komeza. Bayikura kuri Ebenezeri. Bayikura kuri Ebenezeri. Bayijana kuri Ashidodi. Isharije. Nakugana ka gatatu ukundarangije. Amen. Kwese amen. Ebenezeri Mana waratuzahuye. Ngo isanduka ry'Imana bayikuye kuri Ebenezeri bayijana Ashidodi. Iyo bavuze ngo Ashidodi ni wabo w'ibigirwamana. Ashidodi ni ibigirwamana by'Abafilisitiya byari bituye. Naho ni Imana zabo zari zikorera naho. Dore utuye mu gihugu cy'ubutayu n'ubutayu, iwabo w'inyamaswa hamwe n'intare zihuma. Garuka garuka none shuti va mu kidaturwa, uboneza inzira nziza dore twegereje iwacu. Inzira iraramze abantu bamaze kubaka amagufwa yari kibaya. Inzira iraramze abantu bamaze kubaka amagufwa yari mu kibaya. Dore utuye mu gihugu cy'ubutayu n'ubutayu, iwabo w'inyamaswa hamwe n'intare zihuma. Garuka garuka nshuti va mu kidaturwa, boneza inzira nziza dore twegereje iwacu. Amen. Ngo Abafilisitiya bari baranyaze isanduka ry'isezerano ry'Imana. Intambara ngo imare kuba baragenda bajana isanduka ry'Imana. Naho nama ndangirira kuko nije guturuka iri inyuma ndaja gutinda kandi ntwara umwanya bitari ngombwa. Ngo bamare kujana isanduka ry'isezerano ry'Imana bararitwara. Amaze Imana barayitwara. Bama bagendaga birata ngo Imana twayitetse. Twayifashe. Ngo Imana twayisanye. Twazanye Imana. Mwari none gatwazanye ngo Imana iraja mu wawe. Kwande shikirwa iyo ngiyo Imana ije mwande musoro mwayizani Imana mani buze gahirara kwa mwarimu. Reka tujane niwe evangeliste ga none ga Imana iraja mu wawe. Kwande mujane Imana iyo ngiyo Imana barayibunza barayijana barayizungurukana Imana barayizungurukana ngo bamare kwibura aho bayijana. Barava ngo Imana nimureke Imana irarana n'indi Imana mwijane ku izindi Imana. Kigomana cyabo bitaga Dagon. Obe mwana wa mtu ubele muyanja, Dagoni yakwera takashitse bona kuri kose Imana nimureke. Ariko bakunza bariri mureke Imana yirwanire, mureke Imana yiburanire, urugamba surwanyo mwicecekere zirwanira. Titwa Imana tubere twese. Haleluya. Mureke Imana yirwanirire badimu. Ati Imana ije kubana n'iyindi Imana.
imana barayijana kuri Dagoni ngo bashike barayinjiza n'ubundi wari imana y'Abanyesiraheli natwe dufite imana yacu murara naho ngaho ntacu imana yari ije gukora misiyo gasasa twese abakorari gasasa ngaho bahimbye indirimbo ngaho bayikuye barangiza kurya bamaze kwerekerayo imana ngo ibangigira gutya imana ubundi ndiziboneka yigeze kubwira Mose ati sinoboneka ngo ibangigira gutya ngo ibaza ngo Dago yitamuruye mu ngingi y'igicu yitamuruye mu ngingi y'umuriro ingabo za Farawo zicika intege ingabo za Farawo zicikamo igikuba ingabo za Farawo zicika intege ingabo za Farawo zicikamo igikuba. Haleluya. Mureka babwira ngo sasa ukunda imana uri iryo joro habaga kiringiro imana ngo mare kuva mu gitondo barazinduka baregura umve mbabwire gasasa musome mu gitabo ca Yeremiya niho ndangirije ukunda arangije babwire iyo mana ni imana mbabwire ko ibitangaza imana yakoze aho hantu. Amen. Kunda arangije amazemzine we ingabo za Farawo zicika intege ingabo za Farawo zikamenya kuba. Haleluya. Haleluya. Ingabo Farawo zicika intege ingabo za Farawo zicika igikuba. Wahabonye wa kandi umurongo 9:4 9:4 Yeremiya wahabonye pa Yeremiya 9:4 amazigira twumve ingabo za Farawo mtu mbaya aliwatesa wana Israeli. Soma twiri kwanga natangira 9:4 havuze gute 10:4 data 10 sorry 10 soma 10:4 yego aravuga ngo ngibyo umve izo mana zabo babirimbisha ifeza babirimbisha ifeza niki babirimbisha ifeza niki nizabo hanyuma bagateraho umve da bakamaza musumari kubitasha imana ko bari kutera musumari imana ziterwa musumari sandi ko imana ziterwa musumari we imana ngwiracha imana ndiziterwa musumari ngo babiteraho n'imisumari komeza hepfo bakayishimangiza inyundo Haleluya. Imana zabo bazisimangiza komeza hepfo bayishimangiza inyundo kugira ngo bitajegajega kuzoza bigira gutya murebega izo mana zoza bigira gutya badashizeho umusumari iyo bashizegaho umusumari ngiye kubabwira iyo bashizeho umusumari ko bizabimera komeza hepfo yawe iyo bashizeho umusumari bizabimera gute bitajegajega bimeze nk'igiti bimeze nk'igiti cy'umukindo kigororotse. Umvega sasa ntimurabibona hariya mu mujyi uzamusanga umuntu nyine yambaye costume amaze ukamusanga nyine yamyagira gutya nuko yambaye n'isapu nyine n'ipataro n'ikirato ukamusanga kameze gutya karagororotse nyine ngaho nikiteru tikobasha kugira gutya tikogira gutya nuko ukamusanga nyine akaboko komeza yavugira mwumve tibivuga umva habita kusemesha tizovuga tibivuga ibyo bintu bitavuga imana yacu zivuga imana ikavuga ikabanga umve yawe mwana wacu ndakubwira amakuru ariko uzo ngo ntibivuga n'imana ishobora twese esa turimo twese tibiza bivuga pepe ya imana ndizivuga ngo izo mana zabivuga komeza bigomba guterurwa kuko bitabasha kwigenza. urabona ngo njanye imana baza bahiterura bagashira muri sakame abandi bagashira mu mashakoshi bakama bashira ngo bakarengaza imana banademewa amen banarengaza ariko ba nje bataza baterura kazonje kiterosha weje kazonje bani sawa kwa sawa shuni sana asifiwe imana badaterura ngizabo baza baterura
kubera iki baterura wa kubera iyo mpamvu soma papa we soma ntimukabitinye soma subira haruguru bigomba guterurwa kuko bitabasha kwigenza nako kangashaka ngo ntibasha kwigenza dore njewe ndagiye uko singiye ticovara nkigere hano ntimuzamubona ko kamusanga nyine cyangwa bakaterura bagashira kamusanga nyine kameze gutya ubundi umeze gutya ubundi umeze gutya Yesu we ngo ntibibasha kwigenza komeza hasi turangiza ntimukabitinye kuko ari ntaco bibasha gutwara ariko ikintu ntaco kibatwara cyaba ikibi cyaba n'icyiza ntaco bibatwara niko Bibiri irangiza suko bimeze cyaba ikibi cyaba n'icyiza ntaco bibatwaye ntaco bidutwaye kubera iki tibyigenza tibivuga tibikora tibigira gute tibihumeka nta kintu na kimwe bikabikora ahubwo icyo bikora gusa ni ahandi gusa nuko gusa kwamusanga gusa nuko byameze gutya ibintu zamusanga bimeze gutya ibintu zamusanga bimeze nivyo niyo mpamvu Bibiri ivuga ngo amaze ngo Imana ngo imare kushika ati we ni wewe utazuvuga ni wewe we keba Abafilisitiya ngo babone ko byakomeye gutyo ati Imana iratumaze mutahura Imana mujana Imana y'abandi naho kumukira tumaze ngo bajira mu bapfumu ngo bamare gushika mu bapfumu Imana yamaze ibigwa Imana yacu yabisenagwe yabimaze none tugira gute ngo bashike mu bapfumu abafumu ngo babaza abo bantu baje kubabaza ate se Imana mukugira ngo muze kutubaza ntimwabavuze atoya ati nimba mwavuze turashizega natwe Imana nimba mwibeshe mukavuga gusa natwe turashize none ngo barangize ikibazo cyabayeho gasasa bamawe ngo kugira ngo mugende neza asifiwe kugira ngo bigende neza iriya Mana ndimo isubizayo gucyo gusa mwisubiza gucyo mwoshira mwese abe usigi bamaze icyo cyiza ngiki gusa mukore iki kintu kibe gusa umva kandi kamwe mukora keza mugende mufate inka zimzeye mufate niki nibigirwa Mana bikoze mu izahabu bimeze nk'imbeba izo ni izahabu muzikoreshe mwama muzijana bivuga ngo izinka niziboroga inyana zazo muvuga ngo Imana yemeye gutaha iwabo ngo kandi ngo izi zahabu muvuga ngo Mana ngo twebwe imbere yawe tumeze nk'imbeba tabo turibo tumeze nk'imbeba ukura bano turiho Mana tubabarire Imana kundi bababarire mwicishe bugufi kure mutisha bugufi irasiga ibari banze hari mureke muratanga none ngo bamare bamabashana zanka ngo zimere kuvumera barazijana Imana ngo yumva ibyo yakoze mu Filisitiya baragenda ngo abagabo 70 ngo baje gutega Imana ngo bagira gushya amaze ngo inka ngo zigira gushya baza gutega amaze Imana irahonyora abantu ahubwo amafuti usigaho ngaho basira ngo kagabo kamwe bita ngo yuze yari umuririmbyi karuhariwe yuze amaze ngo araririmba ngo amare kuririmba Bibiri ivuga ngo amaze mu isano ngo nkiro ati yuze kararirimba amafuti nimukureho aya mafuti Imana irakandagira honyora Dawidi ngo avuga ati Imana ko murumva Imana yamaze abantu hariya yinjira mu wanda ati mushani iyo ngi abarayijana kwa Dodomu ubundi Dodomu ni umukene w'umutindi nyakuze barayijana ngo amare gushaka kwa Dodomu naho nongeze tugiye gutarama gasasa Imana ishobora twese haleluya baratarama bashima Imana bibuka Imana yabakuye bashima Imana ibyo byose Mana we abo Dodomu ngabwira umugore we n'abana be bati muza makuru ku Imana gabayizana no gutwica none Imana nta kindi kunda ko twoyitaramira tukabyina maze tukayibwira amakuru yacu n'amaganya yacu tukamatuisukaho zo Bibiri zivuga ngo uwo munsi kwa Dodomu nyuma y'amezi 3 basanga niwe mukire izahabu zirinjira amata arinjira barakama natwe rero nta kindi cyo dukiza impamvu mwumvisha hose ni ingaruka z'ahantu basigaje ngo nta hantu nasigaje abantu bari musiguzu twaha dutoya bakavuga ngo yaye nta kibazo ariko icyo kibazo nicyo kizotumara yego duhimana icubahiro haleluya kamusiga ngo yaye ukagira ngo none kuvuga ngo abantu b'Imana ngo se ngo kuvuga ngo runaka naho ngo ari kibazo ni ikibazo wawe wisigariza aho niho sitana zinjirira twese haleluya tuye kuja kubyina sasa bene data ishimana dushakaho nukwinjira mu nzu y'Imana dufite imitima yera nukwinjira mu nzu y'Imana dukiranutse tukaza dukorera ikintu cyose dukiranutse nta kindi Imana dushakaho nugukiranuka ukawaza ubona umushumba ugaca bugufi wabona umuntu ugukuriye ugaca bugufi umuntu wese ugaca bugufi Bibiri zivuga ngo twese ngo twubahane kugira ngo tubashe kugera ku rugero
kuko nitutubahana ureba nk'umusaza nimba aje umusaza ngo yaye oya mureke twubahane n'icyo Imana ishaka nimara kubikora gutya umuntu nimba azi kuririmba mwubahe kubera ko azi kuririmba nimba azi gucuranga mwubahe ko azi gucuranga nimba azi gukora ikintu azi gukora mukimwubahire nimba ari umuyobozi mureke tukimwubahire. yego haleluya. kubera iyo mpamvu twasize akantu gato twabona akantu gato ako niko katumaze imbaraga. ngiyi impamvu tutakigira imbaraga ngico abandi bazabona. ejo bundi nagiye Tanzania ngo mane gushika Tanzania abandi bose baraburutsa mu modoka boss sigara nje nyine mu modoka ngo atuweze kusimamisha mchungaji wewe mchungaji pita na gari umva abandi bageze kubera ko nanambaye gusa kororome gusa yonyine gusa mchungaji pita. abandi bubaha abayobozi abandi bakubaha abasaza abandi bakubaha abakecu ariko twebwe twange bakubaha abaririmbyi. umuntu wese arubahwa kugira ngo tutabasha gusigariza Satani akantu gatoya abasha kutwinjiriramo. duhe Imana icubahiro twese. haleluya. Amen. ikibazo dufite n'intambara dufite nuko tutari mu kumenya akantu twasigaje gatoya. turaba ngo nta kibazo ngo twararangije ngo twarakiranutse ariko bijya twananiwe gukiranukaho nizo zatumaze ngizo zatumaze. ukamusanga umuntu ntayubaha mugenzi we mu mwanya wiwe ntiyiyubashe ntamenye urwego rwiwe ntamenye iki umuntu wese aravogera akavogerwa. niyo mpamvu ndimo kubabwira abantu ngo jewe sige ntangara jewe iyo mbonye gusa umwungere aratambutse azashira Bibiliya hano haba nuko n'abandi kuri mundu 180 nzana amashindangama ndabo kubera iki kugira ngo nubahe impamvu yuriya gusa mu Imana. haleluya twese haleluya twese haleluya. bene data icyo Imana dusaba ni kimwe gusa no kudasigaza. basigaje duhana dutatu twavuye mu Delila twavuye mu Goliyati isanduka y'isezerano ry'Imana riragenda kubera impamvu twebwe twenyine. ubukristo bwacu ko buragenda kubera iki gusigaza kakantu gato twasigaje. babandi tutatugira ngo tutadusuzugura ibyo tudusuzugura byose ngiki cyatumaze. mureke tureke gusuzugura twebwe twese twubahane bune umuntu mu mwanya wiwe. reka iminota nk'itatu dengaje nk'itatu data umfurangire bukeya naje mbe nk'upumuzika bukeya kuko nico gitaramo. amen. ese turi kumwe twese ba tubahane umuntu yubahe mugenzi we umuntu mu mwanya wiwe yumve ko wa mwanya we bamushizemo ari wo umuntu aze yubaha yiyubahe ubaho umugukuriye wubahe. nico Imana dusaba Imana tuganza. amen. curanga da nuko Mana we salama. Amen. Sawa. Come on. Yeah, that's it.
yesu uhimba